Aronyak NGO pen kohora Chandra Singh Rongpi ME School along ni ingkoy apartment sekiamai kepadopon. Kardom pini nili alkenis Karbi Anglong than pon debang puthari sabinang tuan non betang ton penari ponitha. Ada porphai troxy pen kurusar longki phangcho la pen boronson itiatum pensi risonim so apartment hemphu mukrang pi rasenjar arna maphan se arkli ponlo. La pen karju athan theli aphan tame chethok chijer pon bangso phi kebapor pen porom puthi alam jumesen chethan pon renti bangso pen aphi Grace Siapor Honghari Youth Council pen chepatur pipon mai phu bilison terang la pen sar impiso konchun bang pensi mai chepahem phu ponsi mai chengpon lo la bangso maya long nang chetong dun karbi kurusar chingruma mai pen aluhi sarpo aman bidisar harsing hanse la pen konchun bang Modar Singh Teron Profi Eastern Karbi Anglong College la pen Amarjit Bay Nilip Hemphu Mukrang Adorbar aro anparta Borsing Kathar Lothan Bang Mohan Timung ex-president Bida Singh Kro Edwin Timung Lapen Kaprek Ongdung Manpeng Aluhi Lapen SGB Lapen Rong Asaratum Chetongdun Risonim so Parman Sekar Klipon Womut Mukan Tami Mesen San Puta Birta Ribdun Long Pinpur Me Kedam Tang Matijong Achiklo Niphai Thongkep Arni Kajirong Hangpi Ahawaramai Setame Sengpon Iklang Puta Kajirong Hangpi Ahawar Amai Dhin Rimbang Harrison Rongpi Pen Nang Than Pachini Dun Lasi KHYC Pen Athepi KN Pon Dhorom le Kivirlote Jutang ta Kivirlo Jutang le Kivirlote Khai ta Kivirlo Khai le Kivirlote Angthekta Kivirlo Karbi Akhai ke Dhorom la pen jutang cherap loklo puta Klardak pen bang pharo suri sose kachetong araratum than pachini tekang Labangso mai mesen meet ingsam jin pensi pachunpon longlo puta nang than pachini dun Kajironga pen Thomson terang Lutikimi News Karbi Anglong Bay làm con đi lo, bay hàng hỏi mi lo. Cái đó căn về cái gì ra thế, đang lòng đi tia pan, ruby tia pan, habari tia pan, ampadi tia pan, bay cả hồ ra, vợ mẹ đi ring, vợ mẹ halwa, thôi ta mẹ, đam mê caro an, đam mê thực an ta. Pite ada kante, bay pute ada kante, pimukram ada kante, pirasinja ada kante, tapi tutunon, bay tutunon, lapu dewa bay, lapu. Lalu Karbi Council kita proxy ni si amang patek lo koi ni pai Christian ni si amang patek Nasi labang siap asong da kume kenapa ni si kasi rumah bim di kutan kain dua labang si kumatnya pan di jom PUBG kumatnya pan di kuliah political organization dari rakyat asong labang si ni masong religious organization tapi langsung mampen jasad nakal itu koi Karbi Aron langsung Aron along koson pensi ubi kejar di Hegima koson pensi ubi Argam di Hegima lape anda dak wang pen kaprek hawar kaprek hawar long kidu bari matum atun pen koson pensi tum arna dak Hegima bai hu put hak si ahong klamsi selam itu masih kedok kita asam dia kok hiduk punon keplang punon kibi punon biji punon ini kok istilah nam sih desmet aron dari Karbi aron ekroy aron dari ekroy itu angbong sih desmet bang ke itu bang ke alang tum nasab itu jadi importance itu mati ardi konik lo masih kita sini kan kami kedok ke aron barin doan kami cingrum dia mati kami kebot apen
Arnam di Sanchez Francis Benito lapen ke pin sami anak bagi tei sido ar koi ke sido pini ga mahang cek ason ho so pin sami ga mahang cek kudang cita lon gesi semen uri kimi itu son si Arnam malam cetan thek ma ko son si uri kimi itu Iprang kidang ji tarkli ke ji do long ke ji thek ji ma chera bun thek ji lai hu chat ke puni cetan ko neklo si lai hu Nali mang cetan deh. men ma ke sari so lapen ke ni Karbi yang hari council long ma kontin bang Suruh itu. Nangit banta nasole lesin cilaron nasiri tum non la vestana chanin lo hake ili tum cipau na delo ili thanga ro meri patakkan yanin chopli chopma Tanchimu mai lo bagi tum lapel kibang mila tum putih kan kabeli tum ko tum saya hai kan gue huis tamen no bagi kapal kerja pansi pini tum tak non ubi kini tum yong si ili tum opsi ili thanga tum tang le thanga bhang lo prante hempu ili tum kurang ta sinja lapen an kana se ka jero chapko hapia to sining long le uli tik ka tang ili tum apro mik tang kedo ko karbi akhai lapel tum tum chong tum chong ko pan than nili rata pe lo kachini kon lo thok jer pon lapel nasi bumut bukan mesen me et pen hele tum ili tum long si bumut bukan Westana mesen me et amun pen long pon labang si so ni ki pro yo bake ili tum model ka kham lo padu pon la so long tum man pe ko ar yi ke chapa pon na cha ame thang RJC kar biya khai man peng pen sia kai man karang chipit ke lo guru kusi sar lo chong mai lo ka lasi ro te ro hala haya nim lo tum kirim tum ke tum RJ bai tum chulai le RJ bai tum chil kaching ni dale kar biya se kasi tum kaching ni dale lasi hala haya lo tum tum klem dum nasi mo tum pini ong dum bang bang pro tang te bang ko ki su chok sen chila lam ga dak chen tapi pa ala pini tum sitame karbi hong hari ko se ko thang lam che tham Ibe ko thang karbi di chok tum chu bu ga ke tham te kan amin che tham labang so Dia gay la son thak dak anikan bang ta la son chik lem pon bom ta. so da kan ko man kan rang ta bi pon lo hawar ta preka prek long ri ka prek chimu ko lo sa lam bes karbi anglong na tu alam tum sitame bang de ko tet bang tik jila lapen kini tu di purong sekia lo setan polong lo lapen kini lip cokia lo semili tum cetan polong lo semili tum hawar lo inghan langsung mati ko pacar lo tum lo mai apa salam sili tum son masih cerita lapen kita bi hari pensil amang penjaga penjaga tum dorong saya lo sini tum nang bar tum lemang pikir lapen ninga rok pipon pikir Nali mang cetan deh. nili karbi konsil lo nili hari ini soteran nili mai pun nili hem la Suruh itu. nang li iglo ki thom an deng alongan sai ki deng ponji arna marnia phan kardong kardi kachong tu mote bong chinaram kipu lasi bong chinaram kipu along ile to along nanga chetong dundo guru sar guru la tundo man peke do arna marnia tuma phan thok jirger alang li tundo lasi alang li tum tele ke chengsi il tum phan arna marnia long hir jumi kacho hang na paja on lin lo na lapen ke kato ka visitame bong chin arnam ki pohut imithang arong arup imithang e ok pran imithang o somara phan lapen imithang e hem iri da phan ke tlen ke dam ki pulong le abang butin same che patam du ligno hem thu mukrang dorbar along akong chunbang ake haisar har sing hanse alang diphan ritumarisu ahin pega bongchin aman kangli je phansi chun riglo Pini ni phai kep ar koi la khain koi la trok duar bagori MEC constituency kaparlo kohora Chandra Singh Rongpi ME school along Aranyak NGO tumpen sekia mai kapaman pon bangso sekia mai along Aranyak NGO Guwahati pen ake hai Jayanto Kumar Saikia Association Aranyak Consultancy la pen Karbi Anglong pen Sarlong John Teron worker alang litum pen si bangso sekia mai chepatir pi ponlo la pen aso ajai meg along rong rup Jepang thir nangji la pen laso Aranyak NGO along kachong dadun atum aphanta bainong ta piponji puta pherangke karjo hut nang chathandun Kajironga pen Thomson terang lutiki mi news Karbi Anglong Nang litum kita puthak nang nang thaning tha thik kardom nili men ke sarong jon teron nili dak kora long non
aranyak NGO non profit organization ada acara tu kan free non kan foto po itu mah fungsi bangala itu lah Kajironga Hawar Karbi Anglong lapan Kajironga Hawar long itu orang long itu Karbi Arat kan pensi kam kemo pensi saya hai kosan malah kosan kemo dam lalu kosan itu turun di mana sustainable development UN framework plan sustainable development goal kosan itu pacun bondi mana lapan dak kosan hem rai habit bitung biri saya cuti ki kosan sih mission jima, tapi kosan sih kan tingtur pun tegi mah, tapi sih dak saya kembang, tapi non itu dak journey for learning ini isi initiative lo, itu lah 5 January up to 13th January an dak doji, it is 9 days, 9 days an dak do pola tu ason lah field activities do, alang tum lah student tum Indian Institute of Forest Management Bhopal pun sih bang, alang tum field work lo, field trip lo. So lah hai apa takkan sih langsung bang lo, dah ini tumbang lah so langsung filter bang facilitate bilo, facilitate pen dah kita merong do, ason lah, ikan do homestay punon, kita kejun do, atum tamme dah kan cerap pen, sikai sin tamme masuk so, orang yang bersailong pon po, lah pen ke lah dah kelak cari usum martum, itum lah karbi itum kosan sikit do ke thak, lah hai, karbi ketup jo, lah pen ke ason side tiki pen cenglok. Itu hemkom hemrai habit hormu pipi mas sondo lai put hormu chini ponsi lang tum la field work bang dakan kontut pon cepat jang pon po चलो सर चलेगा आए हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोगों का 21 डेज जो है अरण्यक के साथ हम लोग रहेंगे साथ में और ये जर्नी फॉर लर्निंग नाम से जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग यहाँ पर जो लोकल लोग यहाँ जो रहते हैं उन लोगों के बीच रहेंगे और यहाँ पर कैसे वो प्रकृति के बीच रहते हैं प्राकृतिक स्रोतों का यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ हम सीखेंगे उनसे समझेंगे और कैसे अरण्यक जो है उन लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है उन लोगों को रोज़गार और उनको उठने के लिए जो मदद कर रहा है वो भी हम सीख रहे हैं उन लोगों से और साथ ही में हम लोग यहाँ पर नेशनल पार्क जाएंगे जहाँ पे हमको वन्य जीवों के बारे में पता चलेगा हमने कल ट्रैकिंग भी की थी जहाँ पे हमको चिड़िया और यहाँ पे जो गिब्बन्स पाए जाते हैं उनके बारे में पता चला और कैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं और वो और जो यहाँ पे वन्य जीव होते हैं जैसे बाढ़ के समय ऊपर आते हैं तो ये लोग कैसे एक साथ मिलके रहते हैं साथ में ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा हम लोग Labangso Club Lake Angdung Kiti kapatupon lake Amtili Sporting Club lapen Imklimso FC atumsi patupon lo. Hin ang bongta kapatu ketek kachiheman charajok Amtili Sporting Club atum aphan Imklimso FC atum ipum ansi piun chodlo. Labangso kapatu Angdung Kiti pon along hin ang bong setame kapatu ingsamjin pensi pajut pon lo. Kecheng pen kijut an mesen pen labangso kapatu along kachari pon referee board atum lake bitupol teron rajen ronghang kamlong kro minaling lengpi lapen bolot tiso atum henlo kapatu pon along best player kachepalong pon lake povitro timung lapen labangso club lake kibi pon along best team lake langmed fc atum pen chepalong pon Labangso kijutsi angdung kiti kapatu kachepate pon along aluhi sarpo aman pen West Karbi Anglong Sports Association General Secretary Sanjoy Kro chetong dunsi kapatu aning kehang pik abang phi atumaphan aning parung tekangsi kewangjiar ni setame kapatu pen angsong an kachepale dun thekjia phan than tekang kapatu angdung kiti pon amaya long aluhi aman pen Hamren Sport Association Maipu Joingti Hamren Municipal Board Chairman Birantiso West Karbi Anglong Juwa Morcha Amaipu Pritom Rongpi Vice Chairman Head Singh Rongphar Lapen Ward Commissioner Atum Pen Denglok Kethe Kiding Atum Chetong Dunsi Mayardi Dojot Pen Pajut Pon News Report Lutikimi News Karbi Anglong Sen Usumar College student na mesendo aru trial nang pidun lo pining West Karbi Anglong Sports Station kechengsi as a district representation la non sulipon bom 5th
kasa CM Gold Cup long ta trial bi huta nang litum hamren penta mesen sena player nang dun los sita alang litum due to the basic church ka we join selection long dun de sita inut kenang long dun lo sita la last final round ane nang li dun un eder lo bon sita player dak thek pon long pini final match long da inut bahini player cepate pon ke cepate mesen la si in future ke dak mesen ji aru ground infrastructure dolo te players ke na hokta mesen si na te duni posinil ta ning thelo ke dak hamren iltum MLA sar la pen hamren sports station talang litum cepate ni litum mane alam cingki bom hot litum arjulong lo je dak stadium doi la in future ke hamren ha watum hane mesen ji for sports activities long Nilitum la pening 2021-22 17 November pensinilitum la so club league cheng pon lo tapi niang nian bang ke final match mate ang dongiti la song bang penilitum 28 team dak participant dolo la pen total match bang ke 93 final match an dolo la si theklong lo nilitum dak hamren long stame non ke thorji mi uwe tuma bang kapathu aninge hang dolo la san thek ponlong lo nilitum la sinilitum hamran sport association pen tame litum committee pen unan bor iji phan ke lalo jentum sport DSO long pen tame la pen local MSC MLA pen chenglok tame lang tum tame nang charap nang chetu dun ke dolo la so joine sinilitum non la so am club league judat pen afi pustame nilitum ningama thado dak only not football la det kali dak nutinau somarsi talent belek lasi belek cricket tang ho badminton tang ho la sans taminil tum isi pen isi khela mate aivenos tamil tum ke cheng boi phansi bori pon la Ini berita ke lansing ang ton panig lo. Lai bom tami LK News Karbi Anglong.